Baso, mie bihun, somai, Bismillahirrahmanirrahim. Naon eta? Baso, hayang, alim, tapi masanya tuh kata nungkul, cai nungkul, ya tuh. Sumpah lah, ngenah pisan ieu baso di mana? Mun ameu lima tuh, abg pasti nitip, enaknya adanya. Alhamdulillah, enak, enak, ceeta. Nuhunnya, berlanjut, bobodi. Ya Allah. Tinggal bukurna, ya Allah, bukurna sasenok deui. Dasar adi nggak ada akhlak, cenah ngomongna tadi menta China hukul, babel tadi. Ya tinggal sasenok deui, bukurna mina unggul, ya Allah. Sesana cai. Iya baso anu dipikir hayang. Baso aing berat. Adi nggak ada akhlak, aing kesesaan, cenah hungkul. Tadi malah ngomongna, masa ada China, malah kurang anu kebagian China hungkul. Baso, baso aing berat. Kat kaki tuna atau selanya lur tong hilap di like, di komen, di subscribe. Hatur nuhun.